ҳунарҳои мардумӣ қисмати муҳимтарини низоми анъанаҳо ва таҷрибаҳои таърихан ташаккулёфтаи ҳаёти моддиву маънавии ҳар як халқу миллатро ташкил медиҳанд. маъмулан ҳар як ҳунари мардумӣ собиқаи тӯлонии таърихӣ дошта дар тӯли садсолаҳо ва ҳазорсолаҳо аз насл ба насл мегузарад ва таҳаввулу такомул меёбад. ҳуввият ва фарҳанги моддиву маънавии миллатҳо пеш аз ҳама дар ҳунарҳо ва таҷрибаҳои ҳаётии он таҷассум ва ифода меёбанд. аз тарафи дигар ҳунарҳои мардумӣ воситаи аёние мебошанд ки тавассути онҳо хориҷиён ба фарҳанги миллӣ ва оламӣ рангини маънавии мардуми шарифи тоҷик шинос мешаванд. бинобар ҳамин истеҳсоли маҳсулоти зебову нафиси ҳунарҳои мардумӣ ва намоишу муаррифии онҳо дар ҷаҳон барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони хориҷӣ ва бо ин васила ба як соҳаи муҳиму сердаромади иқтисодӣ табдил додани соҳаи сайёҳӣ хеле муҳим мебошад. баргузории ҳар гуна озмуну фестивалҳо вобаста ба ҳунармандӣ низ метавонад ба рушди ин ду соҳаи даромадноки кишвар замина гузорад. фестивал озмуни ҷумҳуриявии армағони беҳтарин давоми чанд сол аст ки дар кишвар бо мақсади дарёфти беҳтарин ҳунармандон, тақвият бахшидани кори онҳо, истеҳсол ва пешниҳоди армағонҳо бо диду назари хоса ва мувофиқ ба завқи сайёҳону меҳмонон баргузор карда мешавад ва даври вилоятии он дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд гузаронида шуд. дар даври вилоятӣ 60 нафар ғолиби даври аввал аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят аз рӯи 4 номинатсия армағонҳои беҳтаринро пешниҳод намуданд. чӯбтарошӣ аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик аст ки ҳунармандони чӯбкор аз танаи дарахтон ҳар гуна маҳсулот омода мекунанд. имрӯз низ ин навъи ҳунар рушд ёфта ҳунармандон аз чӯб дар баробари маҳсулотҳои калонҳаҷми кандакорӣ шуда ҳамчунин армағонҳои зебои ҳаҷмандхурдро тайёр мекунанд. ин навъи ҳунар бештар дар шаҳру ноҳияҳои Истарафшану Исфара, Конибодому Зафаробод мушоҳида мешавад. ҳунарманди чӯбтарош усто Ҳабиб Комилови Истарафшанӣ аз сулолаи ҳунармандони чӯбтарош аст ки имрӯз ин пешаи аҷдодиро идома медиҳад. асбоби мусиқии шона дар замонҳои қадим авлоду аҷдодҳои тоҷикони мо аз ҳамин асбобҳо истифода мебурданд. авлоду аҷдодҳои мо модаро дар сари гаҳвора алла мегуфтанд, суруд мехонданд. ғайр аз сурудхониҳо бо анами хел асбобҳо лабчанг, шона ки асбобҳои қадима мебошад истифода мебурданд. аз ҳамин асбобҳо мо ҳамун қадимаҳо илҳом гирифта ҳамин асбоби шоная такмил дода камтар эҷоди кардем. ана навозишҳо тамоми манамҷо будагӣ шонаҳо кити ҳамин асбобҳо кити навохта мешаванд. фақат сеҳраш ягона ҳамин коғаз ё салафан мемониду ӯснаш маҳорати худи навозандаю ҳунарманда вобаста. бошукин дар фестивал конкурсҳо иштирок кардам. таваҷҷӯҳи сайёҳон бисёр баланд аст. ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои дастӣ ба таваҷҷӯҳошон бисёр баланд. чизе ки ҳамин эҷод шудаасту заҳмати калон кити ҳаминҷо ба оварда дастранҷи худошона мондагӣ албатта ҳунара қадр мекунанд. ҳунаромӯз аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. албатта Истарафшан аз қадим маркази ҳунар, маркази тамаддуни ҳунарҳои мардумӣ буданд ки дар Истарафшани мо
мана канда кори бофандагӣ ресандагӣ портсозӣ аҷубасозӣ читгарӣ анами хел ҳунарҳо бисёр ҳам пеш рафтагӣ ки аҷдодони ҳунарманди мо бо ин ҳунарҳои худошон бисёр дар озмунҳо дар фестивалҳо иштирок карда ҷойҳои намоён гирифтагӣ ҳастем. рушди сайёҳӣ нисбати ҳамин ҳунарҳои мардумии шаҳри Истарафшан бисёр таваҷҷӯҳи калон доранд ки Истарафшан ҷойи намоёна гирифта шаҳри ҳунармандо эътироф шудааст. тавре зикр намудем дар шаҳри Исфара низ ҳунари чӯбтарошӣ рушд ёфтааст ва ҳунармандон имрӯз аз танаи дарахтон ҳар гуна маҳсулоти барои рӯзғор заруриро омода ва пешкаши харидорону меҳмонон месозанд. устод Саломи 75-сола мегӯяд ки таваҷҷӯҳ ба ин намуди маҳсулот зиёд аст ва талабгорони худро дорад. ӯ ки дар ин ҳунар таҷрибаи бисёрсола дорад, маҳсулотҳоро вобаста ба хусусияти дарахтон омода мекунад. мегӯяд ки ҳар маҳсулот зебо ва бо сифати баланд тайёр шавад, харидор худаш нарх мегузорад. ҳамин чизҳое ки бо дасти худам сохта шудааст маърифӣ карда истодаам. аслан инҳо аз чӯбҳои маҳаллӣ сохта шудагӣ бисёриҳо онҳо дар ин масолиҳо дар худи тоҷикистон бисёр аст. вақте ки мо ин чизҳоро месозем бисёр чизҳое ки аҷоиб, яъне ки одам дилфиреб одама ба худаш ҷалб мекунад. харидорам ҳаст, бисёртар харидор аст. мисол мана мевамонак аз чинор сохта шудааст. бинед чӣ хел зебо хушрӯй дар натиҷаи кандакорӣ кардан, яъне бо анча меҳнат кардем. албатта мана ин як зебогӣ пайдо кард. вақте ки ин худи ҳамин чиза материали аввал чӯба гирид 1 сом намехарид, нарх надорад. вақте ки ина мо коркард мекунед ва худаш ба худаш нарх пайдо мекунад. ҳамин бинанда мегӯяд ина фалон сума тин мегӯяд, моли нагуфта худаш мегӯяд ки фалон сума тин. ин ҳунар ҳамин хел чиз ҳаст ки вақте ки як чизро месозед, шумо ба худу ва одами харидор нарха таъин мекунад. барои ҳамин ман ғайрат мекунам, кӯшиш мекунам ки як чизе созам ки диққат ҷалб кунанда бошад, яъне худаш одама ин ҷалб кунад худаш ва ҳамун гузашта албатта омада бинад ва чи аст. дарахт ҳамин хел чиз аст ки одама худашон мекашад. ҳамин ба дарахт беҳад чизе ки як гармӣ метад инсон ба як қувва метиҳад. албатта таъсираш одам ба ҳар як дарахте ки дар маҳалла дар тоҷикистон умад дар кишваро мерӯянд, албатта ба одамизод таъсир мерасонад. кадом дарахтое ки таъсири нек мерасонад, албатта ҳамонҷо хушбоду ҳаво шинид. форам шогирдом ҳаст, кор карда истодем. мана худо ба шукр, мана боз чизҳои беҳтарина боз сохта истодем. ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун таҷрибаҳои муфиди ҳаётӣ дар баробари таъмини ниёзҳои моддию маънавии аҳли ҷомеа, инчунин нақш ё функсияи муҳими тарбиявиро низ ба иҷро мерасонанд. дар раванди такрорёбандаи аз насл ба насл интиқол додани маҳорату малакаҳо, тадриҷан донишу таҷриба ва усулу равишҳои анъанавии таълими ҳунарҳои мардумӣ низ ташаккул меёбанд ки истифодаи онҳо на танҳо барои ташаккули қобилияту истеъдоди касбию меҳнатӣ ва ин ҳунарҳоро хуб аз худ кардани насли ҷавон, балки барои дар роҳияи некпиндорӣ, некгуфторӣ, некрафторӣ, инсондӯстӣ, зебоипарастӣ, масъулиятшиносӣ, меҳнатдӯстӣ ва дигар фазилатҳои инсонӣ тарбия кардани онҳо ҳам мусоидат менамояд. наслҳои оянда тавассути шинос шудан бо ҳунарҳои суннатии ниёгон ва аз худ кардани онҳо аз таъриху сарнавишт, тарзи зиндагӣ, урфу одатҳо ва орзуву ормонҳои наслҳои гузашта огоҳ мешаванд. ба ибораи дигар, ҳунарҳои мардумӣ намегузоранд ки мо таърихи миллат ва ватани худро
فراموش سازیم. از این رو تعلیم هنرهای مردمی برای حل مثبت مسئله تحکیم روحیه وطندوستی اهل جامعه علال خصوص جوانان و نورسان اهمیت خیلی بزرگ عملی را دارا می باشد. با نظر داشته همین عقیده ها امروز هنرمندان ما می کوشند صف شاگردان را افزون نمایند و در پا برجا ماندن هنرهای اجدادی سهم گذارند. هنرمند سبدباف از ناحیه بابا جان غفورов شهادت آمید و 850 نفر شاگرد آماده نموده است که هر یکی امروز از همین هنر خویش زندگیش را پیش میبرد. 57 سال این جانی با کسب سبدبافی مشغول می باشم. زیاده از 850 نفر شاگرد دارم که از همه کوچکترین شاگردی من 7 ساله می باشد. حاضر در وقت خالگیش سبدهای منخه میده آماده کداست برای هنری من دوام دادن. ذوق و هوسی بسیار دارد. این کسب سبدبافی قریب که از بین رفته ایستاده بود، از نو احیا شد. من خیلی شاد هستم که حاضر طلبات من این وحوه سبدها بسیارتر شدگی این مسئولات طبیعی می باشد. چه خیلی که فرمایش شود همین فرمایش اجرا کرده بافته میتیم. من این خیمچه های همیشه سبز همین آماده میکنیم. مشکلی همین وی سبدبافی من همین مشکلیش فقط همین نوده های یافتنش برای من سال مشکلی میکنه. اگر نوده ها وی باشه دیگر با اینم زیادتر شاگرد میبرارم و میآموزانم. خوشبختانه امروز جوانان در رشد هنرهای مردمی تلاش دارند و در این سمت موفقیت‌های زیاد را نیز نایل گشتند. یکی از چنین هنرمندان جوان محمد جان قربانوف می باشد که در رشد قدیمترین هنر ملی کلالگری و کاشینکاری سعی دارد. اثرهای آفریده او نهایت زیبا و طلبگاران زیاد داشته توجه سیاحان را نیز جلب کردند. او بیشتر محصولات سفالین سیردار آماده می کند و این محصولات پوره طبیعی است. هنری کلالگری یکی از هنرهای قدیمی می باشد که در همون زمانی که آدم به چیزی مثلا طبق مثلا یا کاسه همین چیزا نیاز داشت، از زمانها آدم برای خود از گل چیزهای کلالی سفالی تیار کرد و باشد من امروز ما همین هنری کلالگری را جوانان دوام داده ایستادیم با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان. ما جوانان همین کار کلالگری را در مجمع تاریخی فرهنگی قلعه خوجند در خانه کلالگر همین هنرهای کلالگری را اینچنین طبق سازی، کوزه سازی، کاشینکاری و غشت‌های سفالینی برای نمای بینا که امروز بخش می‌نامند همین چیزها را استحصال می‌کنیم. این هنری کاشینکاری هنری قدیمی ملی تاجیکانه می باشد. قدیمی می باشد. من امروز در اینجا یک چند نموداش حضور دارد. این میگه نامش را بخش که به نمای بیناها استفاده برده می شود که شما میتونید در نمای اساسی بینای تاریخی قلعه فرهنگی قلعه خوجند دیده میتونید و اینچنین کاشینکاری اینها همش پوره کارهای دستی می باشند. اساسی اینها سفال است و برای اینها سیریخته شده است که مهلتی دراز یعنی عصرها برای نمای بینا خدمت میکنند. امروز توجه سیاحان اینچنین به هنر کاشینکاری بسیار می باشد برای آنکه این یکی از هنرهای نادر می باشد که آنها سیاحان اساساً به هنر کاشینکاری آمده دیده چه خیلی تیار می شود، چه خیلی پخت و پز می شود، چه خیلی نقشکاری کرده می شود همش را دیده می روند. اینچنین آنها نمودی رفتی کاری همین کاشینکاری را دیده اینچنین از همین کارگاه ما یک اندازه میده هم باشد هم برای خودشان یک همچون از شهر خوجند ارمغان گرام می روند.
тавассути ҳунари кулолгарӣ ҳамчунин армағонҳои аҷоиби дигар низ омода намудан мумкин аст. Масалан, аҷуба ё дигар маҳсулоти ҳаҷман хурд, ки сайёҳон метавонанд ҳамчун армағон аз Тоҷикистон ҳамроҳи худ баранд. Барои рушди ин ҳунар, яъне кулолгарӣ, дар кишвар шароит муҳайёст. Худ хок ва иқлими ватан барои пеш бурдани он кифоя аст. армағонро омода мекунам. аҷубасозӣ, mana این خیلی چیزا کوزه هر خیلی چیزا رو میسازم. لای خودم، لای تاجیکستان. این سرخ آهنش بسیار برای همین سرخ. دیگر خیلی نمودی خاکا هست. این پلاستیلین باره همین هر خیلی چیزا رو ساخته میشه. هر خیلی لای نمیشه این به. مثال از اینجا ازبکستان با میبرد که همین سرخ کرده نشان دهنده. گفته هم چی میکنه؟ همه واسه یک واسه میسازم منه. اول از سیتکه میگذارم خیلی کرده. tak یا تو گل میسازیم منه. مثال مابینش میگیریم. آزی من گل میسازیم و برگشتم میکنیم. یک تا گل تیار شد بعد برگشتم میسازیم و میچسبانیم تیار. یک تا گل تیار. اینا خوش میکنه. سال پیچکه به مانده گلازور کرده رنگ بار داده با پیچکه میمانیم تیار میشه. اینو اگه یه بار ساختگی ما ساخته قالب گرفته قالب به همین لایقت شلیکر دو سه خیلی نمود ریختن دارد اینه. مثال خیلی چالپاک کرده زده قالب هم وار کرده یک خیلی رزمیر کرده مثال زده میشه و زده алебастрида ва алебастри гипс қати хола зада камтар хуш мешад худа ҷудо мешад сони кор карда ранг дода пичка монда тайёр
محصولات برآورده میشه. این با کمتر مهارت در شاگردا هست. من خودم دانشگاه دولتی خوجند درس میدیم. شاگردان بسیار حاضر آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیزی من به اشتراک کرده استادم. با دهات آینده بسیار شاگردا برآوردن من کدام مثال ذوق داشته باشه آمادن گیره یاد میتونیم. هنرمند ایجادکار باشد هر چیز زیبایی را ساخته میتواند. همین گلدسته ما ارمغان آماده شد. بله، دایره هنرهای مردمی تاجیکان خیلی وسیع می باشد. از جمله قدیمترین هنرها و صنعت‌های اجدادی تاجیکان ریسندگی، بافندگی، معماری، نقاشی، چوبکاری و کنده‌کاری، آهنگری، کلالگری و کوزه‌گری، قالین‌بافی، قنادی، نانپزی، آشپزی و غیره به شمار می روند. محصول مهنت هنرمندان ما را متاعهای گوناگون، قالین و سوزنی‌های نفیس و منقش، سر و لباس، مساله ساختمانی، انواع مختلف آلات مهنت، اشیاء روزگار، طعام‌های ملی و غیره تشکیل می‌دهند. نمونه همه این هنرهای مردمی را در فستیوال آزمون مشاهده نمودیم که واقعاً آنها در خاطره تاریخی ملت شریف تاجیک همچون میراث فرهنگ تمدن‌ساز نسل‌های گذشته محفوظ مانده، آنها را نسل‌های وارث همچون تجربه مفید حیاتی دوام می‌دهند و از آنها بهره‌مند می‌شوند. در شهر پنجکه نیز امروز هنرمندان همچون میراثبران اجدادان خویش نوع‌های زیادی هنر را با عائله‌شان ادامه می‌دهند. پنجکه قدیمه هنرهایش هم از قدیم هست. من با سوزن‌دوزی من با قریب 12-15 نمودی هنر مشغول می باشم. عائله هنرمند، فرزندان هنرمند، کلینا هنرمند، نبیره‌ام اینچنین زردوزی میکنم، هنرمندی میکنم. من خودم با سوزن‌دوزی، با زخم سوزنی، دانه دوزی، بسمه دوزی مشغول می باشم. اینا همه میدونن. ما خریدارای زیاد داریم. رحمت به پرزیدنت کشورمان که دستگیری کرده ما زنان را درهای کشاده برای هنرمندان کشادم، برای بیکار زنای بیکار خانه‌نشین کشادم. ما بسیار خرسند. من با خویش و تبارو با فرزندای خودم همشون هنرمند بودم که هنرمند هستم، اونا هم هنرمند کردن، از این راضی هستم. من رحمتی کلام میگم احسن به پرزیدنت که با ما این هنر در هنرهای کشادن، با هنرمندای زیاد کردن، ما رو دستگیری میکنن، من گرانت ها تشکیل کردن، با من آزمون ها شده ایستاده است، با هوسمند کنی کرده است. با همه پدر و مادران توصیه میدهم که فرزندانشون از خردی به هنرمندی و مشغول کنند، چون که
барои писар барои духтарам ин ҳунар чизи зарур аст. як ду ҳунар 3-4 ҳунар ин кам аст. ҳунармандӣ ки гуфтем ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. як хусусияти ҷолиби омӯзиши касбу ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамин мебошад ки зимни таълиму таҳсили онҳо эҳсосот ва ифтихори миллии инсон низ ташаккул ва тақвият меёбад. аз ин рӯ эҳёи касбу ҳунарҳои мардумӣ ва мутобиқи шароити замони муосир рушду такомул додани онҳо яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегии ҳар як давлати муосири миллӣ ба шумор меравад. дар замони соҳибистиқлолӣ масъалаи танзим ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва умуман мероси тамаддунсози фарҳангии ниёгон дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифт. имрӯз дар баробари омӯзиш бо усули устоду шогирд ҳамчунин дар омӯзишгоҳҳо, марказҳои таълимӣ ва мактабҳои санъат ҳунарҳои мардумӣ ба таври васеъ омӯзонда мешаванд. дар даври вилоятии фестивали озмун намунаи корҳои омӯзгорон ва шогирдони ин муассисаҳои таълимӣ низ ба намоиш гузошта шуда буданд. бештар мавзӯъҳои тарихии шаҳри Конибодомро дар ҳунарҳои мо инъикос мекунем. аз ҷумла дар мо манораи тарихӣ, манораи Норчабой ҳаст. аксарият маҳсулоте ки мо тайёр мекунем барои сайёҳон аст. барои бурданашон гирифта истифода бурданошон мо тайёр мекунем. кӯшиш мекунем ки як диёри зебои диёрамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем. дар мактаби санъати шаҳри Бӯстон ҳунари адрасбофӣ, армуғонсозӣ, стринг арт, соатҳо, картинаҳо барои омӯзондан машғул мебошам. барои сохтани як соат мебинед тахта, дар рӯи он нақшу нигори миллии худамонро аввал тасвир намуда, баъд ҷойҳои мехҳоро муайян намуда барои оро додан бо риштаҳои гуногун тасвир менамоям. ин асари худамро ман дар давоми 2 ё 3 рӯз иҷро менамоям. ин маҳсулоте ки бо дастони худ омода мешавад барои армуғон ҳамчун тӯҳфаи беҳтарин аст. боиси зикр аст ки имрӯз барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кишвари мо ҳамаи имкониятҳо ва заминаҳои меъёриву ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда барномаҳои давлатӣ қабул шудаанд ва илова бар он як силсила чораву тадбирҳои ҳавасмандкунӣ низ андешида шудаанд. роҳандозӣ гардидани грантҳо барои ҳунармандон ва аз андоз озод намудани фурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ ки дар хона истеҳсол мешаванд барои боз ҳам рушд ёфтани ин самт мусоидат намуда ҳунармандонро рӯҳбаланд мегардонанд. имрӯз бовар кунед номи Тоҷикистон ҳунармандҳо бардоштанд. ман аз як чӣ хурсандам, хеле хурсандам ки ҳамин пешвои миллати мо вақте ки дар оини нилгон баромад мекунам мегӯм ки чӣ хел ғамхор ҳастам барои мардуми Тоҷикистони мо ки мегӯм ки илтимос захира кунед барои худотон. дар як замин мо 4 маротиб кишту кор карда мебардорем. ман ҳам сазовори гранти президентӣ гардидам, ҳам ини раиси вилоят, ҳам ини ноҳияи масҷо гардидам. имрӯз мо хеле хушбахт ҳастем ки анъана шуда ҳунарҳои сайёҳӣ ва аъзо шудем. мо ҳамин чизи харидиён моро магазин кушодаги таможни Ойбек ба проварда мемонем ва ё фурӯхта мо пломор гардонда метиҳам. ҳунарманд Муҳаббат Раҳмон ва аз шаҳри Хуҷанд бо ҳунарҳои кашидадӯзиву бофандагӣ омода намудани ҳар гуна армуғонҳо машғул аст. намунаи корҳои беҳтаринашро ба фестивали Озмун пешниҳод намуд. ана ин асари ӯ «Меҳри модар» ном дошта ниҳоят зебо ва таъсирбахш омода шудааст. гулдӯзиҳояш низ бисёр зебо ва ранги гулҳоро вобаста ба завқи сайёҳон интихоб намуда дӯхтааст. این اثری خودم را من مهری مادر موندم که این هم با واسطه گلزنی کرده شده است. یکی از نمودهای گلزنی روش از روی قالین ها با این لیکن به نمودی سوزنی دوخته شده است. این اثری من در 1 ماه تیار شد و با مهری محبتی صمیمی آن را تیار کرده شده است و در اینجا هم از بس که با مهر اختراع شده است مهری مادر نامیدم. هنر و هنرمندی در حیات من بسیار نقش اساسی را بازیده است، چون که وقتی که من
аз кор меоям, вақти холигиамро фақат бо ҳунар машғул мешавам. Оилае ки ман дар он ҷо хонадор шуда будам, аз оилаҳои ҳунарманд буданд. хушдоманам модари азизам тоқи дӯз буданд, падарам бошанд устои тунука буданд ва ман дар охир гуфтаниям соҳиб ҳунаре ки бо тамиз аст, дар дидаи мардум азиз аст. хушбахтона имрӯз дар ҳама минтақаи тоҷикистони азиз занону бонувони мо ба ҳунармандӣ ва омӯзиши он рӯй овардаанд ва зиндагии хешро тавассути маҳсули дастонашон пеш мебаранд. хуб дарк намуданд ки шахси ҳунарманд дар ягон ҷой бекор намемонад ва хор намешавад. این هنر نان میخورند ما رو میپاید. هنری که در دست همه در جای بودم من عذاب نکشیدم و همین شاگردانم شاگرد دارم، فرزندان بایم یاد دادگی کلینان بایم. بعد شهری که ما بایم بسیار بافنده ها هستند، دوزنده ها هستند، همه جمع میشن میبافند، همه هنری خودشه نشان میدن و من خرسندم که در همین تاجیکستان عزیز خودم همین خیلی شرایطی کلانی وسیعی که ما چی خواهیم برای ما مهیاست. طولی چندین سال است که با دستگیری محترم جناب عالی این هنرهایی که از بین رفته بود من امروز احیا شده ایستاده است. من چندین نفر زنهایی که در خانه می نشستند امروز صاحب جای کار هستند، همچون چندین شاگردا دارم، چندین نفرهایی که در خانه می نشستند من صاحب هنر شدند. دخترانی که در خانه می نشسته آنها نیز هنر آموخته ایستاده اند و من نیز در شاگردان این هنرهای آدرس بافی، دوزندگی را آموخته ایستاده ام. در ناحیه باباجان غفورov به نهایت هنرها زیاد است. آدرس بافی، دوزندگی، بافندگی و یورمه زنی، پاپل زنی، ارمغان سازی، بافندگی و سواد بافی، کندکاری و یکچند دیگر با هنرها موجود می باشد که به نهایت آنها هنرهای زیاد آموخته ایستاده‌اند. بله، احیای ارزش‌های ملی نیاگان کشور به مانند هنرمندی برای باز هم فراختر نمودن امکانیت‌های رشد سیاحی و جلب سیاحان به مملکت مساعدت می‌نماید. رشد سیاحی و هنرهای مردمی عامل مهمی معرفی چهره ملت و فرهنگ آن، پیشرفت اقتصادیات کشور و سطح زندگی مردم آن به حساب می‌رود. مردم تاجیک از زمانهای خیلی قدیم به هنرمندی، کاسبی، شغل ورزیده در طول تاریخ صدها نوع هنر را به وجود آوردند و با نمونه‌های عالی آن شهرت یافتند. برگزاری فستیوال آزمون بهترین ارمغان شهادت آن است که شخص هنرمند همیشه در جامعه مقام و منزلت خاص دارد و توسط هنر خود در برابر پیشبرد روزگار در تربیت شاگردان زیاد سهم ارزنده می‌گذارد. در دور ولایتی این فستیوال آزمون آن هنرمندانی که در آموزش و رشد هنرهای اجدادی سهم می‌گذارند اشتراک نمودند. طبق خلاصه هیئتی کمان بهترین ها انتخاب گردیده با تحفه های پولی و دیپلم و سپاسنامه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق قدردانی شدند و غالبان به دور جمهوری راه خط گرفتند.